South nibetombo itire mahanda mibi. Emitwe y'amakuru yabane kwishyibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. I'm sending it. Agacencwire mbwijire Minister w'ebyamagara Dr. Jane Ruth Acheng atabukira abashaho mu district ya Rwampara agumize ngo atarikwenda gukora atahe abire nayigurirwa rya Nyabikungu Health Center ya Kashatu umuri rugando Rwampara bitashangire abashaho babyami obuzire shahina zakasheshe. Aharashayina zakasheshe Dr. Jane Ruth Acheng Minister w'ebyamagara akishirahirwa ya Nyabikungu Health Center Kashatu umugombore ya Rugando District ya Rwampara beitu atakarigwireho abandi zo korambara kandi chanjure ngwirwa rere rutwire rutarukora abarwire batwire mbatsindukwa ariya cunani. Aha Minister Cheng nuhaburize in charge abashaho hamwe na DHO kana na katano amaisho gakabazoka. I was disappointed. And I want to apologize to all of you on behalf of my health workers. That is not how we should be working. Acheng ahona yoretsere ngwirwa rere rekatunga byene birukwetagisa okubasa kutandika gukora beitwana bitura bichinjirene. Have equipment, very beautiful. The beds are there, very beautiful. Delivery beds, very new, covered with polythene. Everything is new, but locked up. Omkwehozaho Senior John Michael orukore byamagara mu district ya Rwampara azizerengo batwire beina bashaho batarakumara. Project ninga project za government nazo mwaka tutatanya gamba 2024 tukabona mazi kunka tukashanga mu district tuna abakozi bake mu monga kandi abakozi bake twayo mahora kandi gasigaza busha tutajyana abari bo bagumene bakora namaze banyine ngirambi ibariro gukora kunka obuhereza bwena batakwika abo kujya mu bari tungwire bari ya rimwe ya center tu bari twara center. Ashinde tutashemeze Minister Acheng no kugira ngo shahina zakasheshe zimuhishiza hirwa rere ashanjire abashaho bari mutwigana. Yohereza abashaho abarate bo mutema abehire yohereza abantu. Not the ones who open their doors at 11. Batero abakwigura irwaro ninge amakagabo shahitano zakasheshe. You imagine if they come to see me, the minister, at 11. What about you and you? They may even ask you, what have you come to do? Mweshati nyawe oba yakira shahitano hachiyo waburijo ko kwizana bajyana ngo turasa kubuze cyuja ko tinka kireba gakinarebe izo aro washora takashushuire nishoke ya batwata kubi twasha kuberizo bakonkaranga neja kutwaza. I came I'm putting pressure on them. I know they are like oyaja kugenda, but always I tell them that even if I go, I have to leave legacy here. If you don't want to work back your things again, we look to others. Education, we are doing well. Wonderful. We are the fifth in the whole country. The fifth district. But POE. But health, there is a problem. Nabwanyuma Minister akwatanisa n'abembezi ba Rwampara nuko kwiguraho irwarero ombotongore. 1-0. Irwareri rakahwa kombeka omwaka guhire kandi miliyoni renda nizo zakoresiwe okuryombeka. Gasha kwa Susan Charasim. Sima Uganda kurabiro mu kitongore ekirukurwanisa enjubambi hamwe no kuguze byenyanje bito echa Fish Protection Unit barabwira abajubi ba Congo okwetantara okujuba omu nyanja eza Uganda bigambirwe ahamwaro gwa Rwenshama omugombore ya Bwambara district ne ya Rukunjiri.
abajubi kurwo mu ihanga rya Democratic Republic of Congo abari kujubira mu nyanja ga Uganda bashaburo kwetantara muzogu okora buroku kozirwo bu Uganda kurabiro mu kitongore cy'urukurwana Senjubambi no kuguze by'nyanja bito echa Fish Protection Unit babire bahayo engine igana kinana nina na mato 56 agakwasurwe aha nyanja ya Edward. Today we are handing over 184 outboard engines and 56 boats, estimated to be worth 2 billion shillings, 2 billion Uganda shillings. And the president guided that we hand over these items freely to the Congolese authorities. Wavubawe batwale ebyenyanja, wavubawe batwale ebyenyanja, ye enyanja tajwa mu breeding zone ebyenyanja bikoleki bikule. Ekirala bakireminga nti bibananyi ni mazzi. Tulina mazzi matono. Obasubira amazzi getulinako ga kunywako bunyi tetulina kuvuba. This function signals the beginning of good working relationship between Congo government and Uganda government. Lieutenant Joe Walusimbi RDC wa Kasese nashaba abajubi baba Congo okujubira mu mayanja go wabo bakesasiraga Uganda. Ndugu zetu wa Kongo, hii maji mna maji kubwa. Sisi tuna space kidogo kwa maji. Zaidi nyinyi mnayo 75 nafikiri. Sisi tuko kama na 25. So tujaribu kulinda. Tujaribu kulinda hiyo. Et tout ça c'est pour vous dire à ces petits ennemis là qui cherchent à déstabiliser notre relation que non ça sera difficile. Okwaye bintu ebi kubira ha mwaro gwa Rwenshama mu district ya Rukungiri no mwaro ogwa Kayanja mu district ya Kasese. Gasha kwa Gilbert Muhanguzi. Webare Gilbert Muhanguzi abatura umurikargangama umurimba la City House ibetombo itirabe bembezi ahabwo butabafaho kubasa kubakorera imihanda no barabe batwire bahayo enshonga zabo ombebembezi abantu bagira ngo imihanda yone katimbuka abamizi kandi no rutindo rwabo rubabire bakozesa okuza omutawo rwa Kanyite narwo rukasiskara. Barukwigura ofisi ya mukuru w'entebe yo kubanza muri Karugangama abatura bagambira bebembezo buzubo barukora amabwe mberambiye muhanda mukanenje beziri kutuko ko mugera rwizi nizibaraza batabyame imhari warabamu timuzagigaruka mwinjira wagireba tino bizibu bwanyifa rutindo honorable rutindo rukatubereye nako tukakora rutindo no mwene batugira ngo tino mushanga bo bahagwa mu muntu muba kuri mushanga chonka muntu wetu tine chokora abo katino remezi gwamani abantu bitu baperirabo abana tibine hokoraba mwene chokora nitwe tukine okwigura office eji kukirwo meya wambara City South Jomo Mugabe kandi ajumirira bo mbekiro mu mahanda ekiremise kore nkuto ziri kubo mu cekeki katize ndi meya ebisera bigenda kutuka nkoleki mfeko gosi oreke ngokoza akakuboko kalinga akachi abyafirwa nze mfirwa obagwe twikirizane chairman RC1 omuntu kwaraze kura poroti oba kansero oba kansotero musige hoki kansi cyabi yashya kubine kora abantu kansi ya city cya kubine kora abantu bakatambura tikozira so ncwarebera buziburiyaha abantu bari mu basonda kureka ntengu dubazi kosi bakora twakure mu duzita abantu bakora kibaraho so nyowe nkanye nico ndigire obayida wenka janterekanye simba ntebe ya city abo kube binte binji nkitwa abakujwekera katete nibiturema abareve yitkozireki eyituruho mwene mpako mnyishengero wambara City South na janka bembeze nshonge zemhanda nibazimanya kandi bembaza rondero mbazi tukanganga twashanga kizibe cyamane kibine n'orugudo ntubayangu kanseberene program yo kurukora kongano shote sente zikarebekere so naza kwata umushawe yanjye mbakora urugudo rwabo mu busaso bwa batureka tubakitunda bintu byabo emotka zabo na nemhanda yona rere mu state mbimuno abwa TV West ndi Anita Tukunda
webare Anita abashubuzi abari gukora mu mahoteli hamwe n'eby'oburambuzi omuri Kisoro bashobangirirwe bwa nyuma y'orutaro orwo muri DRC okuzingamya emirimo yabo abantu bagira ngu ebirebi tubachikora abwo rutaro oruturo mu Kongo hamwe na USAID okukinga obuhwezi omu Uganda hamwe n'enguto z'omucanga cabo okubambe Kurigira abashubuzi aba emishoreka gumiza munetambura konka ba customer bakabura enshonga egi nibagigikera orutaro mu DRC USAID okwemereza obuhwezi mu Uganda hamwe n'enkuto mu cyanga eki the neighboring countries which are not safe in terms of security. For example, Bwindi Mugahinga, Bwindi and Mugahinga, those are two national parks here in Kisoro. They are all bordering Congo, and there is war in Congo. Corona zikatahamo, season zabura, abandi bantu nohura department ezindi bakagenda nebazihereza kasente ko kuziyamba konka itu abahoteli tino n'umuntu wagambira kigambo cebizibu byo twatungeramo nk'abantu ba tourism. Hatejo niyo complaint tukagaruka nyuma munonga nibyo tubikora tukagaruka inyuma. Richard Munezero rukure by'oburambuzo mu district ya Kisoro nagira ngo imbere y'ebyentambura no bweraberimbi government eshtamubwe bategeze President Museveni kwije mu district eje 2013 okwezi kwa kahingo mwakogo. The challenges we have currently is infrastructure development, except especially road accessibility to tourism areas, and these roads we have promised that they are going to be worked on. And then definitely Uganda's country we have not marketed to our expectations, but with what is going on, the strategies that are being suggested, then we hope to reach there. But the key one is infrastructure and poor accessibility to tourism areas. Ebya Trump bya USAID ebitongore byona hatiti bicije fandi zizona zikabura ubwico kumanyisa tourism ya yitu eryansi munonga. Kisoro district nemo districts za Uganda ezine byo burambuzi birungi konko bro financial ngazindi nibibugaruze nyuma. Amakuru agasha kwa Kate atuzarire. Webare Kate twaza kumuraho abwishweka ico kubanza etugaruka. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Hangura school fees yo mwaka gona echo inokora shashora school fees urukozesa momo yimata akanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara ronda ho nambe 2 school pay aho kurataho ronda ho nambe emwe okushashora school fees teka mwe namba yo mwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora rero wamara teka mpini yawe aho noja kwa wataho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona. Faratsi gw'omutendo kandi nuguhangara omugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho orukwenda Resform ensi y'ebiroto birungi otwiro ine kyetengo ky'okushuma obunasi obuzarisa
Ivrin Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzalisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika umuri cyamugoranyi hari Mbarara Community Hospital ija uyetunjiro bukugu ukwandika beje basya kuri ni kugenda umisha hishomero ebiri kukiraho terera note mushanje ibiri kinana neina 13 nkaga ni 5 ogambe na academic registrar Ivrin Health Training Institute, Mbarara City, improving community health. Nze musajja wamwe Stuart Kalisa, director Mpenkoni Drink ne Mpenkoni Star Soap. Njoza yoza abagoberezi ba Kristo mwenna okwetolole gwanga Uganda n'amawanga agatwetolodde. Mbayoza yoza olw'okutuuka ku lunaku lw'abajulizi olw'omwaka guno era njozayoza abakristu mwenna olw'okufuna papa omujja Papa Leo ow'e14 mbasaba era mbakubirira okukozesa sabuni waffe owa Mpenkoni Star Soap wamu n'ekyokunywa kyaffe nga mulamaga Mukama Katonda wange abawangaaze. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecanyanja, muchamo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa, nikigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha beyi nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City, breakfast ne yabusha, bine rooms eziri self contained, DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe, pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Noyenda kwishikiriza kiroto cyawe ecyo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafini's Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa. Obwa hati nitwakira applications omu mashomonka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangururwamu. Twishirire ahamikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nugwe mwete gwitu. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amachimerwa minji ntabarusi yabo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abosho n'abishiki emyaka 21 okwisarigana n'etano okora cha ichenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu not mushanje ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga note mushanje ina itano ninga note mushanje ina not rukumi kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakaruga aha Garage Street no bashanga Makanising Street aha kizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire aha we house yabo bine hotels nyamwinji
enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China. Mikaso sizes zona nebika bya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango n'amabare gahabisika na swimming pools. Twinitaji ishaka wagura mu bwinji transport eriho wahika showroom yabe yahawe ya house ebintu byona no butandu bata. Manager ogito wagito konka batu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumiseze shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapensi yona nesente konka tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Omuchweka echa kabiri cy'Agacencwire amashomero 5 gacingirwe omure Katerera Town Council n'amagambo omuri Bunyaruguru mu district ya Rubirizi gwanyuma yo kushangwa gatari hamutindo go kushomesa abana bihanga. Amashomero agakingirwe harimo Starlight, Kagarama SDA, Good Hope, St. Helens na Parental Care n'agandi gona gari yo muri Magambo omuri Bunyaruguru hamwe na Cyabakara omuri Katerera district ya Rubirizi. Agana amashomero g'abantu buntu kandi gashangirwe gatari hamutindo okushomesa abana bihanga. Kigenderire kugira ngo ni buryo ki obu twakubasa ku improvinga academic performance in our district. Twasanga ngo abana bengi ne bafero kweba ba 100 by non-trained teachers, infrastructure umwana abatakumanye kwandika ko barya hasi ebyo byona osanga ishomero ni P7 school without any trained teacher. Twikiriza ngo umogo gubatwire tuhende ebaragirwe bwene mutaka bihenzere munonga twabaho bwire mugende muze kwetekateka mutereze. Abamashomero gabo gakingirwe nubashaba bebembezo kubaha amakire bakora habiri kwetagisibwa kare kabe nimbasaba kugamba kubabona inziremo umubitari mwe na rumwe kugamba mufuneka basomesa batendekere urenda bamumena abafunire mbine kugamba munyomeke keje broke javo wabarechere obwisho nashisho benyenda kuteko umukoro umbe utarwana. I'm also like you. I have blood like yours. Get kura kwesire ngutwegese sanisiriza ngo n'umwana wabagesha ozire amatisha. So that's why we called them. We have been giving them guidance, but the time every you could decide kugira ngo tusaremo because nitwe meisho go bwegese omuri Rubirizi district. Abebembezi nibagira ngo chikwe kweteci neco gumza mu district yona okutereza embere y'amashomero mu district age. Amakuru agashaka Onesimus Ndianabo. Webare Onesimus Ndianabo ibura ry'amizi rutira abatura ba Chihara umugombore ya Kasana mu district eyashema ahabonkenke ubwa hati bagira ngo edomora negora shirinje 12 hagebdiba kandi urukwenda agatapu najugura shirinje 35. Abatura bagambire nako heibarukora bamu obwo muhabuzi wa president anshongeza manifesto Professor Ephraim Kamuntu abeire nabwanaho abo buciko bwa NRM kurwo mugombora ya Kasana. Ekizu kiteganisa Chihara kandi honorable Professor Nuwamanya kandi otahano kigamba kandi ukwiza kuno tahano kigamba ekizu cyamizi aha kuba bana bukashensheni bagenda 4.5 kilometers uza kwakira mizi nano mwazi yo bagarukayo kandi ijito mwana wa Chiharo riyo natamburezo kilometers ariyo naza kasikana
nano wamatazi mbarra nankahina kampara abaturani bajango butagira buhereza tuzingamiza imirimo yabo hamwe no kuzingamya ebyentasya ntubonabona ati nkitwe amizi tugatunda 2,000 tubara na school fees yo kwera abana omwisomero ahabwo kutusaba akasente kamizi ahabwo kuranga Professor Ephraim Kamuntu yagaruka atukore itwe nk'ejo abantu bashihara ebitwetenga aho kuba turye umwanya ugumere kandi twetaga mizi n'amashanyarazi. Professor Ephraim Kamuntu araganisa abatura ngo mbero cyenda byonka government neja kuba yabahira amezi obwe kwatanise na National Water and Sewerage Corporation. Yaba na mezi ibiruma kumwene. Chandike nakushandika. Yaba na mashanyarazi ibiruma kumwene. Chandike nakushandika. Yaba n'imbuto ibiruma kwezi makumwene. Niyo bintu bishatu bikuremo agiraki. Hona Kamuntu ashabira abatura okuzora mission na mnongombwire obwakaruru. Oruru rw'ibisuba umuntu akakubiye hati akakubiye na nyenzya. Ekintu ekintu kibahenda kandi cyo kikubagaze mukaguma mushasha. Umugandi abatura ku rwombyaro bibero mgomboro ya Ndeja mu district ya Rwampara batunzira amezi marungi bwanyuma yo kumara ubwire barukozesa ebyagana. Abatura basimira government abo buherezo ubu. Sina government yo kutereza mizi abo twaturi no kuteganisibwa munonga muna tushemerirwe twina mizi na MP watwatira kankunda na utumusima munonga. Government ya movement abo kutiyamba katukorera mezi kana miza kamazire imyaka 2019 ntushaba mizaka tuyide namiza kuba twerize twabye twetaga ngo nagogazeho hydro kandi tecyaro kitu kibase kutunga amizi ombwire ameizaga naga kashura mini solar powered water system okurwa project ya water district and sanitation conditional grant murinya ya district ya Rwampara for God and my country gasha kwa Mike Atwachire na Susanna Charsim. Tugumizemo n'amakuru nikiza kurara nikitogota kitafundikire erizoba aha Acacia Hotel omukujaguza ekivuro ekibesire Acacia Festival ekitebekanisiibwe hotel egi omurembo orwambarara city ekivuro eki kitebekanisibwe mu muringo gw'omutano kandi necho kwetabwamu enkuyanja y'abantu okuruga enshonda zona. Ahitwarugiro mwanya ogu twasiga buri kimwe kiri mu nteko ebyo kunywa ebyo kurya n'obundi buhereza byo kushemeza abantu byaba byakireho ebyo kunywa biryaha oserwa eshaho yawe wano wenda whisky wanda kakindi oba vodka byone byo kunywa tugiye ebyo kwerinda nabyo biroho okurinda abantu abarijo mu kivuro eki Arikugambaho na TV West Dan Kahaya manager wa Acacia Hotel yahamya abantu okwabeshongozi bamani abaracamara abantu bahereze kwiko mwanya ogu 12 zakasheshe n'ubutwantu bwaha so mwiri taro kubyameshere ki na mwamwa cyamanyire ngo twine na hode mpamvu munonga kandi umutegera kwerarekera ishiri nani bagambira ntakasha country y'inbantu mwe namwija kucakara mukija kushemerwa mu Acacia Festival shazirimo kugira ngo tubereshe bitewe twine tubereshe na services twine kandi kindi Kahaya yashaba abantu bona okwijo mbwinji bakashemererwa vinka yashiraha na nabagamentu ino buraro so tarukuteganisibwa abantu baryumbitanda baruhukireho eshaha yona no kurugamba kugira ki kandi ari mu gishogo kweta abantu bitu abakutagera aba Acacia Country Inn yajangwe kivure kinchija kugumizamo kirukorwa buri mwaka kandi Acacia Hotel ekitebekanise okujaguzana abanywantu babo abaruko bahagera festival yo kureba nezagumizamo buri kwa mukaga musako bantu tujaguza ubuhanguzo tumaze kwikahona n'abantu bitu Acacia Country Inn yajaguza umwaka gumwe uyambara umuhereza abatakujimanya bakandi bageta kosi ya hotel konsa na Acacia Country Inn by'umutoka cyacamugoranye so batwaho abakumanye bya makuru bajya Kakunkuru Road yes please so nibizagumizamo buri mwaka kama tungo umwaka
aba bakwatanise n'irwariro ry'amisho eryambarara hospital okwenda kuyamba abantu abino oburemezi n'amisho gabo. Twenda kugira ngo tugire icyo twakora nitwe nka hotel tafa kutwaka sente kandi twasa kugarura ha community y'abantu. Orijana bamukeberera isho mweno. Twine offers twenda kuhereza Mbara University Mbara Hospital Mbara Hospital of Eye kugira ngo kigire cyayongeraho mu budget zabo no mikorere yabo. Gasha kwa Abdikarim Sengendo. Wabade Sengendo abebembezi bambara city batebekanise okora projects ishatu ezirimo amashomero ebitara byahanguto kandi nibarugamu okwijja korwa sente ziri kwingana biliyoni 1 n'obuceka buna nizo ziri kuzakozesebwa mu projects ezi. Okutongoza projects ezi kwebembirwe meya wambara Robert Kachebezi akwatanise n'abakansara kandi sente ziri kuza kukoresebwa nizo zashagira projects za Wismid. Haro okwambukanya mutanga so mbwenu om 5 year development plan yitu katwine okombe kama shomero okore mihani amarwaru hamwe na nibindi mbwenu ati ekinacho no kireba ikimwari. Omuhezi wa RCC ari kutwara Mbara City North Jacqueline Asimwe arabwira bari kuza kuhebwa tenda y'ebitara obutarebe bitara by'ebicupuri. Give us quality products. Mutatuhereze ibicupuri ebitakuza kwaka even a month yenshaka tukasiba kandi ntutere ndi accountability. They must be very for money. Weje niyo emphasis yanje ebitwaza gukora contractor making a strong what is ngaba chairman take note tubakutabwire ngaba chairman tukatambura nabo tukabagambira karbateketura imwe cyane no kwizana papura signing muze kujya sente. Amakuru agashaka Ali Waswa. Webare Ali Waswa twazagaruka tumureho netugaruka. Katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugerizo abantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi ine chama chayo muhute katochi niyeja hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka abashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma ko kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isingiro odakaciro mutahuni ya kaberebe okumanye birukukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri mukaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguze bizigo kumpi container namba biganye sagala kufanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususulu twawudde kaibando omusajja ngobya olususulu nnemeseza amaka gula ebizigo wisiige ebizigo byonna biganye olususulu kulemesa amaka kikino kulohandi
and body cream. Mbadembe kulide mukazi wange. Glow cosmetic products. Okuyoyote ensusube kansa. Balina Glow hand and body cream. Glow herbal petroleum jelly. Glow perfumed petroleum jelly. Glow junior jelly. Glow hair jelly. Glow hair pomade. Glow hair conditioner. Glow hair shampoo. Glow hair relaxer. Glow pure glycerin. Ne Glow baby powder. Ifune maduka wona ne mu supermarkets. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. They're bossed up like never before with new buddies and your returning faves. From first class to all things shame. I hate fake people. Are you stupid? Last season was closed. I would rather travel with a tripod than travel with high retirement plan. This one's cunning. I am husband. Kampala Cream new season starts Sunday 1 June at 8 p.m. on Pile Magic Prime. Stay connected to DSTV channel 148 and GoTV channel 303. Singura pichi na ruhira millennium sako. Okusingura pichi noetengaka konji kamwe ogori kubike mtwara 5 okumara mezi mushanjo otakazihireyo kandi abarasingura bihembe binde birimente TV screens rugogoma amasimu gomurembe nebindi nyamwinji nobike mtwara 21 nabwo mari myezi mushanjo otakazihireyo okugura bukonji bwinji nicongere micha yawe yo kusingura akazana kandi kaza kwendera umukwezi wo ku 12 awuturaga bire bihembo za mataji ga ruhira millennium sako nganya kitunda ruhira Chivare, Kashumba, Kavyanda, Ngarama, hamwe na Barara City, utandikiraho kubika. Ibiri gukiraho tera noti mshanje noti hashatu n'itano ishanje na 8 shinana nemwe ninga noti mshanje 8 shinana na 8 15 nkaga na mwenda. Ruhira Millennium Sako, banka yanje, banka yawe. Banyita Kemi Shamir Kamahoro wa Complete Medical Clinic Kazo. Nyenda kusima ubuhereza bwa Fresh Sora Uganda. Itutukuza kutanka Fresh Sora Uganda kagira challenge nyingi amashanyarazi usanga amashanyarazi mugarigaho nigagenda ga yisebyoma konga kurganije kozesa mashini zanje ndeba zona zirije kurenterije ahaba rwire bakwizeraniye mbakoraho so ni cyabantu ndiyari mugumizemo ubuhereza mutereze Mweniwe oasaruni, abamashomero, abamaduka, abazafamu, n'abatunzi b'enkoko, banyine maka, abamabara na za hoteli. Tunga sora ya fresi, rero kora amagoba. Ijuka ngo nibagikushumikira, bagikanike, kandi bagaruza mekiri kusisikara. Aho gabusha free. Ebiri kukiraho tera noti 8 noti, hashatu na mukaga, hatano na mushanju, ngaga ni 5. Eyabusha. Abanyambarara Swift Initiatives Limited baturendera umwane kugwa by'obushubuzi n'uburambuzi ebirabi na mushanju byo kwa mukaga okwisebira mukaga byo kwa mushanju omwogogo omuchayika cheka ije tugure ebituri kwetenga abesha zirweho abashubuzi mwije muguze byanyu abamakorero abamahoteli abebyo kunya no kurya abamajuta cosmetics abahinji n'abarisa mutaferwa booking omwanya hati tera noti mushanju notemwe anana mukaga shinana na mukaga shinana na mukaga ninga noti mushanju 3 anane 5 noti 3 30 bakwinire nenyamisho nyamwinji okurugo muzu embarasi gonya maya engamia nezindi bouncing kasozi swimming train na sakasabwa abana cyesire kutambira bisika no muziki go kuchamura hechiro no mushana okutama main gate ni shirinje 12 no kureba nyamisha ni shirinje 12 abana bishomero hona ni 10 otaferwa makuru abasiramu muri mbara bashabo kugira obujunanizi bwahamico y'abana babo kibahwere okukora bine emicwe mirungi okushaboku kwirweshe kiyahaya karungi omukusara kwa Idi Aduha muzigitogwa Ikra aha omuri mbarara
الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Okusara muzigiti gwa Ikira aho muri Mbara Sheikh Yahaya Karungi yajumirira abazire abarembere gukora umwuga gwabo. Abasajja abakulu bangi wano n'abakyala abakulu nga tebafaayo ku famire zaabwe n'osanga omusajja nga tamanyi na mwana we gy'asomera ng'omukyala yali mu kubonaabona n'osanga omwana ng'ali awo alibonaabona olwa taata w'omugayaavu ne maama we batafuddeeyo n'osanga omukyala nga tamanyi mwana we gy'asomera n'ebintu ebifaanagana kuwa ebityo n'osanga omusajja nga tagula mmere waka bannange si kyabuvunaanyizibwa nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yategeeza nti khayrukum bulungi yoyo yayisa obulungi abantu be n'okubinekura bino obujunaanizibwa twefeeyo nnyo ku social media eri mu kwonoona wa antum nga mubalabira ddala biruyatikum nga mubalaba ne musirika temwagala kwogerako erizooba celebratinga idi eyokushara twijuka ekyafaayo kya nabbi witu Ibrahim yashazira omwana we ayabina kusara omwana we konka Ruhanga akamureetera entaama akabaasa kuba niyo yashara konka total dedication ya prophet eyabira ine ari kuza kusacrificinga omwana we uyabira ine omwo so ninyongera kushaba abazire izoba nkeri okufayo munonga kumanya abantu kuba celebratinga emyanya yibarazemu ebene ndobasa kugimanya omuzire abanywani b'omwana wawe byaza kureba oyo no kuba nobamanya abo kubebere ebi izoba rumwe ryonko omwana nafundaho omukanga bishatu echa Ankwele Toro hamwe na Renzori kandi okubaga nkwisha ku marebero bishatu byonka tujaguza olunaku lwa Eid al-Adha mu nsi yonna olunaku lwa leero tujjukira jjajja waffe Ibrahim alayhi salam olunaku lwe yali agenda osaddaaka omwana we gwe baali bayita Ismail olw'obukkiriza n'obumalirivu kye yali agenda okukola olunaku olwo Allahu azza wa jalla n'akakasa nti Ibrahimu kituufu olina obukkiriza ate oli mukwano gwange era Ibrahimu nkusiimye n'emirimu gyo gyonna ngisiimye bwe yali agenda osala omwana we ku mbeera eyo buli omu nga bw'akimanyi Allahu azza wa jalla n'abanga asobodde okukwata endiga eyava mu jjana n'agiweereza n'ejja ne malayika Jibril alayhi salam mwana wattu ne bagiwa Ibrahimu alayhi salam n'abanga gyasala ebirala byonna ebikuliraanye bagganyula mu nteekateeka tugipulaanize nga yakumala ennaku 3 inshallah kubeera nti tusala ente ezo era olwaliro ku lunaku olwa Eid enteekateeka yaffe yakusala ente 1500 mulundi gumu ze tugenda okulaba Gashakwa Anita Inebyona Gangwa na Aliwazwa tugumiza munamakuru ekitongole ekya Turkish Red Crescent okuruga mu ihanga lya Take bakwatanise n'ekitongole kya Uganda Red Cross Society bahire abasiramu bisinjiro hamwe n'ebicweka ebijetorire ente ziri kurenga 15 zo kushara ombero bishatu ebirukwayo nyenchakare Omuri Sinjiro amashemerera go kubaga gabaire garmenji kandi n'abantu abari mu nsoro zindi nabo bahirwe nyama okushemerera hizoba area Eid tuyaha webinyamishwa nsoro za saredi zoba kushemeza abantu kurya bakashemerwa akiro kikuru ekya Eid so ito izoba area Eid twasharamu twatanise n'abantu Turkish Red Crescent celebrating Eid n'abantu bisinjiro so itwenka Red Cross na Red Crescent tushorora ngo kuno musiramu ngo kuno mukatoliki ngo Christian elizoba twa celebrating with everyone in the community nambwenu team yitwemwe ya General Community kugabira abantu house to house summit kugira ngo ba celebrating Eid omujetera kurgo murataki najangwa bahire yente okwerabo abateme kurunji ambientasya. Our goal is to deliver the blessing of our donors to those in need with Islamic principles. Nikisima munonga batayi bitu kuruga omutaki
abakutaswa dakezi tukabasa kuhaba taibitu twe bona abantu bakabasa kushemererwa okubaga kutandikira enyomwazio kandi nkuisha kumarebero bishatu ebirukwayo izobe rya nyenshakare aha Sunday. Gasha kwa Felix Nduhura. Webare Felix twaza kumuraho tuije n'amakuru agevye muzano. Hangura school fees yo mwaka gona. Echo inokora shashora school fees urukozesa momo. Yimata akanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara. Ronda ho nambe 2 school pay. Aho kukura taho ronda ho nambe emwe okushashora school fees. Teka mwe namba y'omwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora. Rero wamara teka mpini yawe. Aho noija kwa wata aho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona. Otweraronda pichi ndunji ezirya mulembe ziranya mpora naryona birakani kazapichi aba Golden Choice Parts Uganda Limited abana shangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera pichi ndunji za roller zebe yesheku hamwana spare parts za bajaji na senke omuhoro sero na retail nka black pedal za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya pichi na tubes omotypes zona za Golden Choice na Bosen Castro Oil Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UB Aero batteries omuhorosero na riti Comet oil omu half liter na liti 5 oteba kumenya kika cha roller kirakoze za spare za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport ne yabusha mpako wawe hona mu Western region okushubura tera noti 3 23 nkaga ni 2 Erizoba nza kutayire cyaro moviti utosha kakuba kuriyo kwesima no kushemerwa nebijumana oyuzeze rukugonshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazomba n'ezibabo tukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita omushipa kimwe enganda zona zikazeranira hamwe kusharura embazi y'ebishaka y'okunabisa abaana babo omwana nabasa kwesiga moviti habo jerry aloe vera ningashe avocado papaya moviti okweyesiga izoba lyona. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Nice place. Thank you. Now you can pay for GoTV weekly for as low as 5,000 Uganda shillings a week and enjoy your most loved entertainment with Kawiki. Dial star 206 hash or use the My GoTV app to pay. GoTV Uganda. Love it. Man, valet took forever. There's no valet here. Who took my coat? That could have been bad. Mountain Dew. Do the Dew. Crowd goes absolutely emphatic. Get ready for more on SuperSport, the only place to watch all the FIFA Club World Cup.
wabula mu ntame bw'okolagana ne Harapa Travel Consultants gaba masanyu merere bakugobera ku visa eya UK, US, Canada, Europe, Dubai nawalala bakola ku bya passports eya tickets, hotel bookings bakuyambako n'okufuna emirimu ebweru w'eggwanga balina n'enkola eya kibanja mpola Harapa Travel Consultants entinda ku Haruna Mall level 2 ne level 3. Bami awa Prudenso atuyambe nnyo batutendeka nnyo era kamwa kwogera nafuna accident kigere kino kyakutuka obuyivu bwe nafuna mu Prudenso nasobola okwekolako nga abaami ba Prudenso batuyigiriza genda okutuuka mu ddwaliro ebbombo nga n'abasawo bambuuza owaayi oli musawo ngamba asa siri musawo ne wabula aba Red Cross batuleetera abasajja aba Prudenso Prudential. Let's face life together. Turinawi. Makuru g'ebyemizano timu y'abasigaze ya Kataka FC n'eyabishiki abekyari kya Karugangama nizo zisingire empaka za Murari Cup ezitebekanisiibwe n'ekigenderwa eky'okutungura entarata z'eminyeeto omu rurembo rwa Mbarara. Kataka esingire Katete FC n'agora ebirari emwe okutwara ekikopo leero Karugangama yasinga Rwemirinzi nayo yatwara ekyabishiki. Munganika wanaokwekeza makabuta fantastic ngabasaka bano naikalaisa abagezo kwanga batambala abusmasma ariko waneto chimote ya Katete FC Kuka Natona itwenkito tubentweichiririzamu kurebuka muntu za kusinga as a team akwatu wetakosha training no mukai tube training obviously tube tuchimangu ntekwa kwangura ba leaders bitu abakuchika mu parliament abakuchika hasite ba meya abatakubasa kugira ngo ba supporting eminyeto yesheme kubane yenda nibatugarure nyuma munonga ahabo kuba ni batugwejegeza tubura kuba fitness yenda kubate yemizano mbite umyoga sakozi zane tournaments urukusinga yakanta kutwa mutunzira government ya mugereza umusakozi zabo ba developinga sente zo kweguza sente zo kutwa mu projects ya boda boda abakinga ebyona tukusemizano Asezaye. Congratulations. Omuganda g'ebyemizano emizano niyo ezandwe nnyo mwebazyo mu mpaka za Ankole Cup aho Mitoma na Bushenyi basingire emizano egyo omuzano gwa Mbarara City na Bweju nogwo kwija kugarukwamo. Bushenyi yatandikire kuba empakezi eriko guturwa shema gori 3 haryemwe aharwa kabiri niyo mwebaziye tungira obonero bwayo bwo kubanza ero kutera Rwampara gore emwe hari 0 omuzano guzanirwa hace cya Bushenyi engokto bagambire tujya kwa namantu kangopira yone yakura tawena tunabaza kusinga twasabwe n'ikibinja nobonero kwinji omizane ndijo Mitome singire cyuruhura gore emwe hari 0 kazo yasinga Mbarara district gore emwe hari 0 kandi ibanda ni isingiro zigwire kikazi gore emwe haryemo muri banda kugira ngo first game ya tournament tiyaje ngo kutureta cyuraningire ka leba ngo ibirungi byo nisho game kurataho ndukugezaho kwiyayo ubonero twatugire awe kandi ubwo muzano gwa Mbarara City nabwoejo gutorogere akachiko kahamya ngo nugwije kuzanwa ahizo berindi Mbarara City neyo kuzana umuzano gwego kubanza ahizo baryo rwa kashatu esabite rukwija ero kuritana ntunga mahache ikacheka nangiye kusamba umupira nijande ready then kashanga ngo ba ref tubarho kandi ababuheje bakajya ngo basindikire organizer cent Mbarara City etureneti nabwoejo
bona ntibakimanya bahagize bona ntibakimanya wade hariho ibigambo bimwe ebyashohwiraho mu bwire bw'enyuma empakeze nezo kugaruka mu kuhinda izobe rya nyencha karene mizanena harimo rwamparere kutaya isashema Mbarara district inerubirizi chiruhure inibanda isingiro neta isamitoma amakuru agabyemzano ngo twatwinire kandi ngo gatsya amwerwa gacenjire tukusima mnonga yogumire nitwe aha TV West. Srena Nuwamanya na Lois Gava na timu ya gacenjire twakora nayo ntubendezo kurara kurunje. Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Shana Productions ne kuchibwaho Muju Hotel. Omu program egi obuhabuzi bw'omuzire n'obwetaago